batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mbota beno ya kele ntangu beneke kuizaka landa bantsangu ya ndinga Kikongo na mabanière télévision. Fumu ya inti Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kumaka na nkokila ya kilumbu ya tatu ya sabala ya ikuna na bwala ya Nairobi na inti ya Kenya samna kubaka kifulu na kati ya lukutakano ya bainti ya ikele na kati ya kimvuka bakebu kudilaka Communauté des États de l'Afrique de l'Est na ndinga lomputu beno feti zabeti lukutakano ngo ya kuizaka zibuka kilumbu ya iya ya sabala ya kilumbu ya makumi zole na mosi ya ngonda iya na mvula mafunda zole makumi zole na zole ya vuandaka na kati pe na bamfumu ya bainti lokola ya Kenya, ya Uganda, ya Burundi, ya Rwanda pe ya inti ya République démocratique du Congo. Benofeza beti lukutakano ya kuzaka salama na manima basabala meka toka kuluta batulaka dinzaka na papiela ya banguizani samna kundima kukota na kati ya kimvuka ngo inti ya République démocratique du Congo kele lokola inti ya Tambwadia mekota na kati ya kimvuka ya sous-régional mutindu bakibukudilaka yao na kati bakuizaka tubila mingi mambo metadila terrorisme pe banditisme na kati ya sous-régional mingi lokola kizunga ya Ituri ya Nord Kivu pe na ndambu ya nkaka ya Uganda ya Rwanda pe ya Burundi lokola kimvuka mamakesa ya imbi ya M23 au ndeke na tatamana kusala ba mambo ya imbi lokola pe mamakesa ya imbi bakibukudilaka ba rebelle ya Force démocratique pe Alliance ADF pe mamakesa ya imbi ya Kodeko pe bimvuka ya mamakesa imbi kele mingi na inti ya République démocratique du Congo pe na bainti ya kakakaka kena kusala mambo ya imbi ntuka ya lukutakano ya mamfumu ya bainti tano ya vuandaka pe mingi na kubimisa papiela ya kubzabisa na bantu banguizani na bakuizaka baka asamna kumanisa mambo metadila bankindu bayeke yeketo pe insécurité na kati ya kimvuka ya na ndambu ya bakebodilaka sous région. Bantu ya kimvuka ya Senko pe ya kimvuka ya ECC baonde kuizaka sadisa kilumbu ya tatu ya sabala yayi na mbanza fumu Kinshasa amananda ya bakebola na ndinga ya lomputu déjeuner d'échange ya vandaka mutindu ina na bantu nyoso okele na kati ya bisalu mutindu kena kudia tusula samu betu luta na bantsodolu nyoso ina ya kele esamna kubwela pe ya baudi banza kunata pe mambo ya mbote na kati ya processus électoral ya Vwanda ya Cheleka ya Kiese mekanti ya Luvunu V pe ya Ndembama na inti ya République démocratique du Congo benofeta beti Senko na ECC bau bagena kusosa na bisalu ya bagena kusadisa akubaka bansangu ya Cheleka ya Luvunu V na ndambu ya bantu nyonso kena kusala na kati ya bisalu sana kubongisa bantsodolo na inti ya République démocratique du Congo pe bau ndeke nata yau na nkangu samu nkangu zaba wapi mutindu mambo kena kulutila ape bavwanda na confiance na bantsodolo ya ikekwiza pe na ndambo na yani tata mfumu keja atisaka inzo ya bisalu ya bantubidi ya nkangu ya Zulu mbuta Modeste Bahati Lukwebo yande kuizaka sikimisa bao antubilaka bao eti inzo ya bisalu na bao ya undeke na kusala nyoso samu anibwela pe maboko na ndambo na yani na bantubidi na yani nyoso ya nkangu sana kusala kisola bana mutindu mwesi ya kufanakana samu mambo metadila bantsodolo na inti ya République démocratique du Congo kuza salama mbote na mvula kena kuiza mutindu baintwa ya inti ya République démocratique du Congo metubila yao. Lukutakano ya zole salamaka kilumbu ya tatu ya sabala ya betokele vandaka kilumbu ya makumi zole ya ngonda iya ya mvula mafunda zole makumi zole na zole na inzo ya bisalu ya ministeri ya sport na inti ya République démocratique du Congo kuna na mbanza mfumu Kinshasa na lukutakano yango tata ministre Serge Konde kuizaka tatamana kutuba eti bansaka ya mutopi ya inti ya République démocratique du Congo ya bakebodilaka linafuti ya foti vutuka ya tatamana na kubuluka benofeti zabeti lukutakano ya zole kuzaka kutanisa na meza mosi makabu tatu ya ntete benofeti zaba eti bamfumu ke diatisaka lina foot bamfumu ke kuzaka diatisa bimfuka ya mutopi na inti ya République démocratique du Congo pe na ndambu ya fekofa na bamfumu tope kimvuka ministère ya inti ya République démocratique du Congo ngudi ansamu mingi ya Vwandaka asamna kusosa wapi mutindu balenda bakila dibanza ya kuvutulila bansaka na inti ya République démocratique du Congo benofeti zaba eti gouvernement inti ya République démocratique du Congo
Kongo kekuza pesa mfiuma samuna bantsaka yai hata tamana kubuluka na inti ya beto na manima ya lokotakano yai benefitiza baeti kuvutuka ya bantsaka mutopi ya inti ya Republique Democratique du Congo yau ndeke na kumonisa deja ilungi na yau na bilumbu kena kwiza. Atako ya kele na maze ya nzadi peba maze ya nkakankaka ketambulaka na kati ya mbanze ya boma mekanti mbanze ya ngo ya kele na mpasi samna mambo metadila bakiamvu ya kusabukila lokola bakiamvu mingi mingi ikele ya kufua ya kubeba lokola kiamvu ya kiskiem kobra pekiamvu ya wende ya nene ya ndambu ya boma tamave na nganda bantaka ya sokol kufua ya bakiamvu ya ikele mfunu mingi esamu na nkangu kezingila na ndambu ya Kalamu na quartier kilometre 3 nkangu ya rond-point pe yai kevuandaka mingi na ndambu ya parquet ya grande instance ya mbanza ya boma kena kumona mpasi mabaya pe matolo pe bima ya nkakankaka memanisa beba mabala ya kufusumuka matolo memanisa kufua babima kesadisaka nkangu sana kusimba tope na kutanina nkangu sana kusabuka bakebordilaka garde fou nyonso ya memanisa kufua ya ukena kupesa mpasi pekiadi samna nkangu kesadilaka mingi kiamvu yango na kulandakanaka pasi bakena kumona nkangu kezingilaka na ndambu ina tubaka samu kudila bau ya wakana na ndambu ya bamfumu poya ivondaka ya nene awa poya imekumaka na insécurité po vona ya nene imekufuaka bakame mwa bakota play baluta play ikeleve yato kubenga bafumu alete bamona beto kyari uta fusia beto poya ya nene bakame balaluta bakame baluta ka insécurité vona kapena balabala yake très important pe ba bon sebe to pont ata wewa ata camion yake bima na balabala ya nene betime kwenda banjila ngope yao betino soso basala beto samu ya pesa pe ki fierté ya boma yo fierté ya boma mekuma kukufa kana samu banjila ngope na bakotilaka ba camion ba wewa nini yake kotaka yaka donc vraiment ba fumu ya mbanza boma batala beto mambo ya vraiment très important na pont ya Zandu na pont ya Zandu na pont yai bameka bon sebe to ya mngesi boma bete kuma fete na moi fierté beno nyoso landaka beto matondo mingi awande beto mekwiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote.